थौं नेपाल सम्बत नूड राष्ट्रिय समारोह समिति छिन्ससौ पिछड समारोह समिति गोसाले थौं छिन्चाको राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्वा दिवसीय उपलक्ष्य सी भाषा जनजातीय अधिकार शान्ति प्रक्रिया नेपाल सम्बत राष्ट्रिय विभूति घोषणा नादित अग्रज भूमिका मिटादीमा वैकयो पद्मरत्न तुलाधर दाइयो लुमन्ती चिसन्थो ज्याजो न्याका चुना तो ज्याजोले पाएको ठाउँ भोट टिकादिपी श्री डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकाज्यू अनि गोविन्दमान श्रेष्ठज्यू श्याम श्रेष्ठज्यू अनवया पद्मरत्न तुलाधर दाइया सुपुत्र सर्वन रत्न तुलाधरज्यू 15 वडा अध्यक्ष श्री ईश्वरज्यू वडा सदस्यज्यू पटक हने बपी थन उपस्थित दियादिपी आदरणीय हने बपी अले छिटो संगीतज्यू पुजला चाइदिपी किजापी केपी तथा नेपाल सम्बत नूड राष्ट्रिय समारोह समिति या व्यवस्थापन समिति दुजपी उ समारोह समिति दुजपी नूड राष्ट्रिय समारोह समिति तजिक न्याकित तालकित अगुवाई भूमिका मिटादिपी सुजीवजी उमेशजी मजाराजजी पञ्चजी शैलेशजी छिकपिन्ट सकेस्तन लस्कु सेना चुना थौ विशेष सेना तस्कए छिसा मानया बम लोमङ्के बम वेकय लपु अनुसन यामाउ छिसा वेकय लोमन्ती थौथो ज्याजो न्याका चुना पद्मरत्न तुलाधर दाइ सायद वेक न थियो नेपाल भाषाको लागि जनजातिको लागि प्रजातान्त्रिकको लागि शान्तिको लागि वेक याना अगुवाई याना मजु जुसा सायद छिपी थौ थति चुना खुलाउन वातावरण मोनिन दिफो तो विषयले आछि वेक यो सहकर्मी पिना दि थन अने बपी वेकलिस नाप वो आन्दोलन अभियाने नाप साथ ब्यादि पिन थन यको दि अत्यस्तु थन उपस्थित ज्या मदिपी मल्लकी सुन्दर दाई मंगा कलया अध्यक्ष बाजु वेकपी थन मदि प्रथम विशेष सेना वेकपी था न्यने जी थो विषयले ख यको तेउस्यान जी यको छि 5 मिनट पाके जी थौ यको निर्णय गान जी आशय नाचना विशेष सेना नेपाल सम्बत गु छिन्ससौ पिछर न्य शङ्खधर साक्वा जुन दास्तो उन्मूलन ऋण मोचन नेपामी तेउ यानादिल अकैय उपलक्ष्य नेपामी तेउ नेपाली नाम थौए देशे गु नेपाल सम्बत वेकन चाहिँ प्रवर्तन यानादिल वेकन स्थापना यानादि वेकै त राष्ट्रिय भूमिति घोषणा यकादि त उच्च नेपाल सम्बन्धी त राष्ट्रिय सम्बत घोषणा नीति त अग्रज मिदादीमा पद्मरत्न तुलाधर दाइ के साथ बियादिपी दासे उपस्थित हने बपी अत्यस्तो तो चाहिँ नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत घोषणा दिल अत्यस्तो छि शङ्खधर साक्वा जुत राष्ट्रिय भूमिति घोषणा दिल तर वेकपिन्छ तो ऐतिहासिक ज्या वेकपिन्छ जीवनभर आन्दोलनना गु पुंगा देउ ज्या अकेयो अझै कत मत ज्या त बाँकी दनी वो विषयले नेपाल सम्बत नूड राष्ट्रिय समारोह समिति निरन्तर रूपमा गु छिउ भाग्दु मागित गु अभियानी रूपमा आन्दोलनी रूपमा यहाँका याचना चौधु र माघ पुंगित हरेक वर्ष चिसा चाहिँ थो नूड समारोह छिउ नूड बले थो नेपाल सम्बत इले चिसा विभिन्न सम्बन्धित निकाय त मागिना याचना जुल आटकमा चिसा मागिना याचना दु तर विशेष कारण बस खुशी चिसा नूड समारोह तजिक छिउको उल्लासपूर्वक सकलै सहभागी दिता चिसा न्याके मरुपति अवस्था ओ साथसाथै चिसा राष्ट्र प्रमुखित जो माग थो बागदनी देखा चिसा खोते मरुगो अवस्था चाहिँ चिसा थो वर्षे 1.5 महिना न्याजको नूड समारोह समिति समारोह तयारी आउमुको उ माग चिसा चाहिँ वेकपि छगजको चाहिबले चाहिँ नूड समयले चिसा माग आउमुको आठो नूड छिन्ससौ पिछ राष्ट्रिय समारोह समिति दक्षिणकय विभिन्न कार्यक्रम त हया गुछियो अभियानी स्वरूप वो पुंगित छिस विभिन्न अभियान त हेउ लागि छिस विभिन्न प्रोग्राम त कार्यक्रम त न छिस तयारी नदो अके विशेष ना छिस ले छक छौ कार्यक्रम महिना छकल छौ कार्यक्रम छिस या जुल अति माल लगा रासे छिस अके महिना न माउ किस्म चाहिँ छिस कार्यक्रम त यंक्यु दिउन व्यवस्थापन समिति उखन कोछु दु विशेष ना छियो माग सुदु लगा रासरी
तो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत ढका घोषणा जो अवस्था जो तर अझै राज्य चाहिँ तो व्यवहारिक रूपमा राष्ट्र सम्बन्धी रूपमा देशे चाहिँ मछौपट्टि अवस्था जो वो जो कारणना चाहिँ तो नेपाल सम्बत व्यवहारिक रूपमा सरकारी तौरमा चाहिँ राज्य चाहिँ हरेक स्थानीय प्रादेशिक व संघीयले छेलेमाला थियोगो माग थियो पुमाउने अकेतथो नूतन समारोह समिति निरन्तर चिसा चाहिँ सम्बन्धी थासे चाहिँ पल्या कुटजी वया लिपा चिसा तो नूतन नेपाल सम्बत थियो छिउ चाहिँ छौ समुदाय नेवामी तेउजको मको तो नेपामी तेउ क तो नेपामी तेउ मौलिक सम्बत क नेपामी तेउ पहिचान सम्बत क तो हलिमे न्यंक चिसा प्रचार प्रसारिया चिसा नेपाल सम्बत तकारे जिपी नेपामी त हरेक जात जाति त जिमो कला संस्कृति परम्परा जिमो सम्पदा जिमो मानव सभ्यता गजौ दुर्गा चाहिँ चिसा विश्वैत किनु र विश्वैत नेपाल सम्बन्धियो विषयले चिसा चाहिँ प्रचारेना विश्वैत आकर्षिकेना चिसा थन पर्यटन प्रवर्धनेना जो हरेक जात जातिहरू चाहिँ चिसा कला संस्कृति सम्पदा परम्परा जो मानव सभ्यता केना चाहिँ थके देयो गो राज्य छौ चाहिँ कल्पना नादियो सुखी नेपाली व चाहिँ समृद्ध नेपालका चाहिँ गो कल्पना नादियोले तो नेपाल सम्बत राज्य छेला विश्व त किन ढगा ढासा तो गन मरोपट्टि विश्व हलिमे गन मरोपट्टि ठौए देव नापोपट्टि नेपाल सम्बत विषयले प्रचार प्रसार यापट ढासा वो राज्य गोपट्टि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली कल्पना नादियो ठुकै नाना पर्यटन प्रवर्धन ज्याते टरौं ग्वाल्याइदियो चाहिँ विभिन्न चिज सल्लाहकार पाके चिता सल्लाह बिउदो अठिजा चिसा नेपाल सम्बत थियो मौलिक सम्बत न ख नेपाल सम्बत थियो पहिचान न ख नेपामी थियो वो साथ साथै चिसा हलिमे निक छि नेपामी थियो पहिचान किनु न ख त्यो किस्म चाहिँ टु किस्म चाहिँ धोडो राष्ट्रिय समारोह समिति वो तयार याना चौधो ओके छिक्न सल्लाह सुझाव ब्याटिन जे विशेष इनाप नाचना 28 चिसा तो शंखधर शाखा जी विषयले नेपाल सम्बन्धी विषयले गु नेवा नेवला त्यसै मिटादो भूमिका विषयले विशेष नाची पद्मरत्न तुलाधर दाइयो विषयले वेकअपनु विषयले न पाठ्यक्रमी रूपमा ठो विषयले चाहिँ पाठ्यक्रमी रूपमा चाहिँ स्कुलले हल्दगा ढासा ठुकै चाहिँ कने वेपी पुस्तातेस ठुकै विषयले अझ घाटोको थी ठुकै विषयले ठुकै गन्ता ठुकै उयोपट्टि चाहिँ छिटा लिप उयोपट्टि बेनिफिट ओ विषयले न वेकअप थी सारा इतिहास थियो सकेसन न सिकमा वे इतिहास चाहिँ नु पुस्दै त अकेटा चाहिँ इन्करेज चाहिँ अके छिटा चाहिँ न्यान बरे जिता लपु केनादी 28 चिसा चाहिँ तो नेपाल सम्बत रगा चाहिँ थियो राष्ट्रिय सम्बत को नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति जो कानना दे न्यंक चौपी नौरो समारोह हनादीपी वेकअपी फुक्कै सन चिसा समेतेना तुसी नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति हो मेउ चिसा पुंकी माउ जान दे न्यंक चौपिन्ट नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति समावेश आओ वेकअपी ड के आपदेना छिपी नेवामी नेपामी त छौ छति जिउ ओके साथ साथै चिसा नेवामी तेतको मेपी विभिन्न जात जाति तेतन तो नेपाल समिति विषयले तो छिउ इन्ट फ्रीका वेकअप इन्सान यक्को ठासे चाहिँ तो विषयले चाहिँ समारोह समिति स्थानीय समारोह समिति त गठनेना चाहिँ चिसा नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति थौ अभिभावक तो मितिमा भूमिका त छ मेटिक्यौ दिउ चाहिँ उन छिउ चाहिँ तुसी छौ एजेन्डा दु 28 चिसा चाहिँ आ थ्वे सान्दर्भिक वौली चाहिँ आठो वास्तव नेपाल सम्बत व थियो तजिलजी थियो गोपटी चाहिँ विषयले सोन्टी नखयो टिटिमिथियो बारे ऊ विषयले सम्बन्ध दो तर अलग अलग जोसाना झिसा चाहिँ खुसी टिटिमिथि कम से कम पनि आयो वर्ष चाहिँ थो टिटिमिथि पखे चाहिँ झिदा गो अलमल जिउपटी ओल अलमल न्याकिटाना चाहिँ नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम त न्याउने किस्म तयारी न किस्म सूर्य दुनदु वो कार्यक्रम तेन छिन्छ सल्लाह ब्यादिया चाहिँ झिउ विषयले वैमनस्यता मौयक झिउ विषयले चाहिँ जिठा छोटिक जी देउजको ठिक ढ्यौ किस्म मजुक व्यवहारिक किस्म जस्तै 5-6 हजार वर्ष झ्याउनिसे चले जाव्या छौ छिउ मपूजा छिउ 1141 वर्ष झ्याउनिसे चले जाव्या छौ छिउ नेपाल सम्बत नापले छिटा गोल्दैन अलमल मरु सो वर्ष झ्याटक चिसा मपूजा कुनै चिसा चाहिँ नेपाल सम्बत माने नाव्या नदु आव्या टिटिमिथि कान चाहिँ यक्कै अन्यल ज्या ठुसी यक्को ठासा चाहिँ छिटा ठो विषयले चाहिँ विशेष नौरो राष्ट्रिय समारोह समिति त ठक्कै छिकिन्छ चाहिँ अलमल मजिब भूमिका मिडादीमा ल
ठुले थिक्ला एनादी माल झी नेवामिते विषयले न योको खन्त चाहिँ थन अलमल खौ होला झियो छन् नेपामिते त झिस एक धिकाइ नाइके माउ जिम्मेवारी रूपी नेवामिते छ झी विषयले ठु विषयले चाहिँ झिपी अन्यल खण्ड त अकै भूमिका मिटादी माल गान वे कपिनो विशेष वे कपिनो छिता चाहिँ अनुरोध न दु वे कपिनो झी विषयले भरिछ तमन वे कपिनो तया दिदु अझ ठोसौ न जिम्मेवारी नोड राष्ट्रिय समारोह समिति त वोडु अकै न क्या नोड राष्ट्रिय समारोह समिति गु तस्कै तौर जिम्मेवारी कसम संगोदर साक्वा दिवस पद्म रत्न तुलाधर दाइको योगदान त गु कया नापानी से ठो विषयले चाहिँ चासो कया ठो विषयले चाहिँ ठो छिउ चाहिँ अधिकार ख ठो या माओपति ख देयो लागि खरगा गु किसमा झकावया छ अवस्था त्यसमा थाहा छ गु चाहिँ संगोदर साक्वा जुइ त राष्ट्रिय विभूति नाम वेकयो चाहिँ प्रतिमा स्थापित जिमाल अनि हरेक सहरे हरेक ठासे चाहिँ संगोदर साक्वा चोक चाहिँ राष्ट्रिय विभूति संगोदर साक्वा जिउ नाम चोके प्रतिमा स्थापना ना चोक्यो ना जिमाल लयो ना जिमाल प्रचार प्रसार जिमाल झिगा छिसा गु पद्म तुलाधर दैन मागिना वयातना दिउ ख के वेका ठौ छिउ छिके भौतिक रूपमा मर्सा वेकै छिदा चाहिँ गु वेकन किनादियो लपुडनी वेकन ब्यादियोपट्टि चाहिँ छिदा फुक ज्ञान त दनी किनादियो छिदा बुद्धि दनी वो जो कानूना चाहिँ विशेषना छिसा चाहिँ तो नोड राष्ट्रिय समारोह समिति पाकेन त्यही न्युङ्कन तो संगोदर साक्वा जियो चाहिँ छाटा तेत वेकै नाम संगोदर साक्वा चोक देख त छिसा थाहा छैन गनगन मर्नी अनन्न छिसा इना बिना याक्यो न छिसा कार्यक्रम यानौटो तर गनगन संगोदर साक्वा जियो प्रतिमा स्थापना जी ओके त संगोदर साक्वा जियो त चाहिँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा याकेटा हो नेपाल सम्बन्धी त राष्ट्रिय सम्बन्ध घोषणा याकेटा गु अग्रज भूमिका मिटादीमा अभियान हिनादीमा आन्दोलन न्याउने चुना चाहिँ पु वंगादीमा वेकयो न छिसा गनगन संगोदर साक्वा जियो प्रतिमा दै अनने छिसा चाहिँ पद्म रत्न तुलाधर दाइयो वेको व्यक्ति हिसाबमा वेको योगदानी हिसाबमा वेकन देय त विश्वै त गु ऐतिहासिक भूमिका मिटादियो वेकन जीवनभर योगदान इनादियो त कदरेना चाहिँ अनने छिसा चाहिँ पद्म तुलाधर दाइयो न वेको न प्रतिमा स्थापना ना वेके न छिसा लोमंकी ढुकिसमा छिसा त्यो कार्यक्रम त न्याउने कि तेनौटो उजुली छिक्नु चाहिँ ठेटन सहयोग त चाहिँ विशेष इनाप्या चाहिँ योको ई मकासे नोड राष्ट्रिय समारोह समिति आवया चाहिँ वर्षेस कार्यक्रम महिना 1-1.5 महिना न्यादु छिसा कुटया मुको आठो छिउ चाहिँ नोड समारोह समिति छिसा सौ पिसर सुरु जो मतलब है तो छिउ शुरुआत का जा दक्षिण का छिसा विभिन्न कार्यक्रम त न्यान हेतेनोडो जा छिटपिनु पाके जो विशेष अनुरोध छि हरेक नेवामी पे चाहिँ नेवामी तेसा नेपामी ते त हलिमे चौपी फुक्के स्थान चाहिँ त्यो नेपाल सम्बन्धी बारे त्यो नोड तो संगोदर साक्वा जिउ बारे वो पद्मरत्न तुलाधर दाइ बारे वो गुलिन पद्मरत्न तुलाधर दाइ त साथसाथै वेका बिचा भूमिका मिटा सहयोग नादे वो पाइला मिलेना चाहिँ योगदान यनादि सपोर्ट यनादि पिन त वेको पिनो पाकेना छिसा प्रचार यनाउन ढासको तो सम्भव दु तो दिने निनु सुनु कार्यक्रम यना निनु पिनो मिटिङ चुना तो चाहिँ वर्षे चाहिँ एक हप्ता इसको छिसा कार्यक्रम त यना जिउ चाहिँ तो पुनी मको ओजो कानना चाहिँ सिक्पुदा जी नोड समारोह समिति 620 या नायो हिसाबमा व्यक्ति हिसाबमा मको वो समारोह समिति पाके सिक्दिन्छ सुन कार्यक्रम थोसो नोड राष्ट्रिय समारोह समिति कार्यक्रम या त ढासा चाहिँ गु छिउ पुमो आज पुंगी त ठिक हिसाबमा चाहिँ अथे सुन छिक्पुना सल्लाहदार शासन ब्यादि छ मेको आछिसा नोड राष्ट्रिय समारोह समिति त संस्थागत या छिसा नोड राष्ट्रिय समारोह समिति विश्व चाहिँ छौ केन्द्र बौद्धिक विश्व ऐतिहासिक छिसा चाहिँ स्थायित्व या किस्म गु नोड राष्ट्रिय समारोह समिति पले नाव्याचना दिउदु जैनाव्याचना दिउदु असे नेपाल भाषा मंका खल विभिन्न यल विभिन्न संगोदर साक्वा प्रतिष्ठान निशंकया तो नेवा दिएदबु सकेस्न नाव्याचना तो योगदानी त कडिना चाहिँ नोड राष्ट्रिय समारोह समिति न छौ स्थायित्व किस्म वेकन चाहिँ संस्थागत स्थायित्व हो छौ चाहिँ सिस्टमेटिक जिउ चाहिँ थो पुओ जाय त पुओक्यो पुन गाना थोइदा चाहिँ संरक्षण संवर्धन प्रवर्धन याव छि नवामी तेत गैना छिसा एकता नाते हो नेपाल
सम्बटी पाखे उची नेपामी ते त गैना एकतै नाट्यो नेपाल सम्बटी पाखे बिचमा विभिन्न कार्यक्रम त चिसा झने तिनोटो अघि लागिन छिकुन्द याक नयाँ ठो विषयले चाहिँ तयारी चाहिँ छिकुन्द जानकारी वेजी अघिन छिकुन्द सल्लाह सुझाव दिएर यी विशेष इनापिया चाहिँ यी पटी चाहिँ ताक यी कया छिकुनके छौ चाहिँ जी अवसरी रूपमा जी ठोकेहरू प्रतिनिधित्व छौ तरौं जिम्मेवार वोडो नुड समारोह समिति त अघि दुनी चुनादीपी वेकपिला एकदमै लगनशील लगे ज्या चुनादीको अघि समारोह समिति मदिपी पासपिन्द हने बपिन चाहिँ विशेष इनापिया चाहिँ जिपी चाहिँ ठुसी चाहिँ पुमो ज्यात फुके पुङको कुटाइना चाहिँ न्याउने तिनीहरू अघि लागि छिम्सन छिक्पिन्सन ग्वालना दिटा विशेष इनापिया चाहिँ हना सक्छ छिक्पिन्द लस्कुस इनाटना लस्कुस